Mu itangazo ritari rirerire cyane umutwe wa 23 wanditsemo icyemezo gikomeye uvuga ko ufasha umujyi wa Uvira ukawushyira mu biganza cyangwa mu maboko y'umuryango mpuzamahanga. Ni mu itangazo muhuzabikorwa wa 23 Colonel Nanga yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres. Ni icyemezo cyafashwe, hari impamvu zatumye 23 igifata. Iyo si yo nkuru nshya, ariko tugiye kureba imitego itatu ikomeye irimo uyu mutwe wateze Tshisekedi na guverinoma ye. Ntabwo dutangaza amakuru, turayasesengura. Ese kuba 23 ishyize Uvira mu maboko y'umuryango mpuzamahanga ni intege nke uyu mutwe wagize, cyangwa no mutego ukomeye wateze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ubutegetsi bwa Tshisekedi? Turabisesengura. Ese koko 23 yavuye mu mujyi wa Uvira burundu, cyangwa n'indi ntambara nshya watangiye? Intambara twakwita intambara ya diplomasi. Ubusesenguzi burahari. N'uyu munsi turasesengura icyemezo gikomeye cya FCM 23 cyo gushyira umujyi wa Uvira mu maboko y'umuryango mpuzamahanga, n'icyo bisobanuye ku ntambara ya RDC ara mu burasirazuba bwa Kongo, ku biganiro by'amahoro yaba ibya Doha, ibya Kinshasa, no ku mutekano w'akarere muri rusange. Byose tugiye kubisesengura, ariko reka tubanze turebe ngo itangazo riravuga ngo iki cyangwa bigenze bite. Ihuriro rya FCM 23 rirwanya ubutegetsi bwa RDC ryatangaje ko ryashyize umujyi wa Uvira mu maboko y'umuryango mpuzamahanga. Iri huriro riwusaba kubungabunga umutekano w'abasivili bawutuye. Ibi ngibi bikozwe nyuma y'uko ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12 nabwo hari hasohotse itangazo rivuga yuko uyu mutwe wari umaze iminsi 6 cyangwa 7 wigaruriye umujyi wa Uvira uvuyemo. Gusa ntibyemewe, kuko bakomeje kuvuga ko imodoka z'uyu mutwe zigenda zigaragara mu mujyi wa Uvira mu gitondo na nimugoroba, ndetse hari abashinzwe umutekano bo muri uyu mutwe bambaraga imyenda y'umukara isa ngo ni igipolisi cyawo, nubwo bitasaga neza. Uyu mutwe ugasobanura yuko iyo bangaba ari local defense zirinda umutekano mu mujyi wa Uvira, kuko ngo udashobora kuva mu mujyi nka Uvira, umujyi uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi gifite uruhare mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo, hanyuma ngo uvemo gutyo. Batese kuki bafite intwaro? Bati kubabona mufite intwaro, bafite intwaro, nuko udashobora gufata umujyi urimo abantu bangana kuriya ngo urindishe inkoni. Ntabwo byakunda. Bagahamya yuko 23 ikiri muri Uvira, ikintu cyahindutse ari icupa, ariko inzoga yo ikiri ya yindi. Bahinduye uniform, bambara imyenda ya gisivili, cyangwa se bambara n'izindi uniform zimeze nk'iz'abanyerondo cyangwa bashinzwe umutekano, ariko n'ubundi n'abasirikare 23 bagenzuraga Uvira. Ku mupaka Kavimvira hariyo 23, ndetse no ku ruhande rwose hariya kibaya cya Rusizi gihana imbibi n'u Burundi hari abasirikare ba 23. Ibintu byatumye imiryango myinshi n'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahaguruka, baravuga bati ni mujye muri birometero 75 kugira ngo twizere neza yuko koko mwavuye mu mujyi wa Uvira. Ibyo ngibyo byafashwe icyemezo, bagaragaza yuko 23 ikiri muri Uvira, ariko nayo ntiyabihakanaga cyangwa ngo ibyemere. Gusa usesenguye neza, uyu mutwe wakundaga kuvuga yuko udashobora kuzava muri Uvira ngo isubiremo Wazalendo na FARDC na FDLR ndetse n'umurundi. Bavuga ati twasabye umuhuza yuko ashyiraho ingabo zidafite aho zibogamiye, la force neutre. Kubw'iyo mpamvu ibyo twasabye ni batabikora ngo bashyiremo ingabo zidafite aho zibogamiye, ntabwo tuzava mu mujyi wa Uvira. Nuko nguko 23 yatangaje icyo gihe. Ari nayo mpamvu abantu bashingiraga bavuga ngo n'ubundi baracyarimo, ntago bigeze bava muri Uvira. Ubu rero nyuma y'ako kamba yaye kameze gutyo, cyangwa y'ibyo bintu byose byavugwaga, nako ga full control cyangwa se ako ga control nyine ku mujyi 23 yari ifite, nayo ko yakarekuye.
mu ibaruwa yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres mama 23 yahise itangaza ko hashize iminsi 3 isabye ko ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO zirinda abatuye muri uriya mujyi wa Uvira. Bawurekuye bakaba basaba yuko warindwa na MONUSCO. Umuyobozi wa 23 Colonel Nanga Yobelo ati umuryango wacu AFC 23 kuva uyu munsi wafashe icyemezo cyo gushyira umujyi wa Uvira mu nshingano zose z'umuryango mpuzamahanga. Nanga yasobanuye ko bya bindi twavugaga hejuru nawe yemeje yuko ngo hano ngo muri Uvira yarasigayemo unity, umutwe w'abarwanyi ba 23 bashinzwe ubugenzuzi mu gihe bari bategereje kujyamo ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho kugira ngo ziba arizo ziwugenzura, atariko nabo bawuvuyemo ku itariki 15 Mutarama 2026. Ejo kuwa kane nibwo niryo tsinda cyangwa iyo unity imwe yari isigaye muri Uvira ya 23 yavuyemo. Iki nacyo ni ikintu gishya. Nubwo abaturage cyangwa n'imiryango mpuzamahanga yavugaga iti ko hari abarwanyi ba 23 bakiri muri Uvira, turababona bari kuri patrouille bacunze umutekano cyangwa no mu bindi bikorwa runaka, urababona urabareba yuko ukabona yuko bahari. 23 twebwe twatoje abakada bacu kugira ngo babari bo bafasha abaturage mu kurinda umutekano no mu bindi. Abaturage bahabwa interview n'ibitangazamakuru mpuzamahanga ati oya abarwanyi ba 23 baracyari muri Uvira. Biragaragaye yuko Nanga none wabyemeje avuga yuko hari unity imwe cyangwa unity imwe y'abasirikare yari ikiri muri Uvira ikora ubugenzuzi cyangwa amapatrouille n'ibindi za monitoring niko nabonye babyita, kugira ngo bategereze yuko hajyaho zangabo zidafite aho zibogamiye. Uyu mutwe wamenyesheje Roniko icyo umuryango mpuzamahanga ukwiye kuzirikana ari uko ingabo z'u Burundi, umutwe w'iterabwoba FDLR, imitwe ya Wazalendo n'abacancuro babangamiye umutekano w'abatuye Uvira. Ati ko haba kwabo n'ibikorwa byabo ntibibangamira umutekano w'abasivili gusa, ahubwo binabangamira inzira y'amahoro ikomeje n'umutekano w'akarere muri rusange. Uyu muryango mpuzamahanga ukaba wasabwe kohereza vuba ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho la force neutre mu mujyi wa Uvira mu rwego rwo kurinda ibihe by'akababaro nk'ibyo wabayemo ubwo wagenzurwaga n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Itangazo reka turisoreza aho ngaho turebe iki cyemezo gisobanuye iki ku ntambara hagati ya Kongo ndetse na 23. Twinje mu busesenguzi, tera gatebe hafi tujyane neza tujyanemo. Iki ngiki ntabwo ari igikorwa gisanzwe cya gisirikare 23 ikoze, ahubwo ni intambara ya diplomasi, icyo bita guerre diplomatique. Niwumve yuko ku ruhande rwa gisirikare 23 itsinzwe. Ibi bintu ntago bikozwe mu rwego rwa gisirikare, bikozwe mu rwego rwa diplomasi. 23 abantu bakunze kwinenga yuko ifite igisirikare gikomeye koko cyagenda kikanagira Kinshasa, ariko bakibaza ngo ese abanyapolitike banyu nabo bariteguye nk'uko igisirikare kiteguye? Sobanukirwa ko AFC M23 ari umutwe wa politike mu gihe ARC ari umutwe wa gisirikare. ARC bati ARC Armée Révolutionnaire Congolais iriteguye, ariko se umutwe wa politike cyangwa wing ya politike y'icyo twakwitamo 23 nubwo ari politike burya AFC M23 muriteguye nk'uko ARC yiteguye? Aho ngo hajyagaho utubazo dukomeye cyane, bakayishinja yuko ngo imbaraga zashyizwe mu gisirikare, ariko mu kubaka politike abanyapolitike bahamye cyangwa mu kubaka diplomasi harimo ikibazo. Iki kintu gifite icyo gisobanuye mu bukure bwa 23 mu bijyanye na diplomasi cyangwa se politike, reka tubyitwara rwa politike. Kuko hano 23 yerekanye ko idashaka kwigarurira imijyi ngo iyobore ku ngufu,
ahubwo ifite ubushake bwo kubungabunga abasivili no kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abaturage, kwerekana ko udashaka kwigarurira umujyi. Ejo bundi niba mukurikira neza, ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 abantu bakurikiye hano twabagejejeho inkuru y'uburyo 23 yashinjwe kwigarurira ubutaka. Mu itangazo rya Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, ati barimo kwigarurira ubutaka. Ikindi cya kabiri, barimo banze kurekura Uvira. Turashaka ko bava muri Uvira burundu. Hanyuma ikindi nanone ikigaragara, barimo barashaka kwigarurira ubutaka kugira ngo bashinge leta. Ibyo byari ibirego bikomeye cyane. Kwigarurira ubutaka ni icyaha mpuzamahanga kandi gihanwa ku mitwe yitwaje intwaro cyangwa y'inyeshyamba. Kwigarurira ubutaka, iyo urezwe kwigarurira ubutaka, iyo barebye impamvu uri mu Rwanda bagasanga impamvu uri mu Rwanda ni icyitwa konkete cyangwa kwigarurira ubutaka, birahanwa. Amategeko mpuzamahanga ntabwo byemewe. Ikindi cya kabiri, gushinga leta. Gushinga leta ya Kongo yabizanye mu kuvuga ngo barimo barigarurira ubutaka, barangiza bagashyiraho inzego z'ubuyobozi ziri parallel n'inzego z'ubuyobozi bwa Kinshasa. Bigaragara ko aba bantu bafite inyota yo gushinga leta cyangwa se gucamo Kongo ibice, ikiswe balkanization. Ibyo ni ibirego leta ya Kongo yagize gutyimanika hariya mu maso mpuzamahanga. 23 mu rwego rwa diplomasi yagomba guhita isubiza, igakora akantu kerekana ko idashaka kwigarurira imijyi ngiyobore ku ngufu. Nagira ngo mumenyeshe yuko impamvu uyu mujyi wa Uvira wahagurukije amahanga, ni umujyi w'ingenzi cyane mu majyepfo ya Kivu, ni hafi y'u Burundi, hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. Bivuga ngo uyu ni umujyi ukomeye cyane, kuko n'abantu basahura Kongo cyane cyane bari abanyaburayi n'abandi bo mu burengerazuba bw'isi. Ubu inzira ya Goma ntishoboka kubera ko ikibuga kirafunze. Inzira ya Bukavu ntihari kuko n'ubundi ahigwigwa mu Rwanda, ahandi yakaguyigwa mu Burundi, kandi 23 yari afunze bitewe n'u Burundi buri mu ntambara, nabwo n'umufatanya bikorwa mu ntambara. Aho rero niho uhindukira ukareba ugasanga Uvira gukomeza kuyirwanira, nuko ariyo marembo yonyine yafasha gusohora ikintu kijya mu Burundi kugira ngo cyambuke kijye Burayi, cyangwa se binyure muri Tanganyika byambuke bijye muri Tanzania. Wabonye ejo bundi 23 ivuze ngo igiye kugenzura Tanganyika, ibintu byabaye, habaye ibintu bibi cyane, bituma Tanzania inono yemeza no kohereza ingabo kugira ngo ziba arizo zigenzura ikiyaga cya Tanganyika, kugeza ngubu cyuzuyemo abanyatanzania. Bivuga ngo 23 impamvu yafashe Uvira bigasakuza bitandukanye nuko yafashe Bukavu cyangwa za Goma, habagasakuza gake ariko bikahita birangira Uvira nono ikabisereri. Uvira na marembo anyuzwamo ibisahuwe Kongo nyuma yuko Goma byanze. Mu buryo bagibanga bivugwa yuko ngo hari eshanje 23 ishobora kuba yakoranye n'ibihugu by'i Burayi ndetse n'ibira bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, Burayi na Amerika. Bakababwira ngo ke mwadufungiye ikibuga mpuzamahanga cya Goma, nka recompense muri buze kuduha Uvira. Noneho MONUSCO yasaga naho ari agent w'ibyo bihugu hariya muri Kivu y'Amajyaruguru. MONUSCO ibifaro byayo iteka ryose, igifaro cyageraga ibyago kikagwa cyangwa kikagera gute basangagamo amabuye y'agaciro, yagendaga akajya ku kibuga cy'indege akoherezwa. Aba boss bayishyizeho na Amerika n'Uburayi. Turi gutegura indi nkuru ikomeye cyane ijyanye n'amakimbirane Amerika ifitanye n'Ubushinwa ubu ngubu ku bijyanye na MONUSCO, byakaze byabaye ibindi. Ni ukuvuga ngo Amerika ikoresha MONUSCO nk'umu agent wayo mu gusahura Kongo. Aho rero MONUSCO yanyuzaga ibintu byari ku kibuga cy'umuzamanga cy'indege cya Goma, 23 yarakimanye.
ntabwo gikora kugeza ubu ngubu. Ahandi hantu hashobora kuba hagira icyo hanyuzwa ni ukujyana muri Uvira bikambuka bikajya Bujumbura bigahaguruka ku kibuga cy'indege kikagenda. Ibyo Ndayishimiye yarabyemeye, yemeye kuba igicumbi cyaho imitungo, amabuye y'agaciro n'ibindi bisahurwa Kongo byuririzwa bijya i Burayi cyangwa no muri Amerika kuri bene byo. Uburundi bwemeye gutanga iyo platform. Aho rero ngo hashobora kuba habayemo COP na 23 bikavuga ntabwo tubaha Goma ariko noneho turabaha Uvira, noneho niyo MONUSCO yanyu mufatanya muri izo diru igenda iba ariyo yokipa Uvira, hanyuma ibyo mukora mu bikore. Iyo COP nayo ngishobora kuba yabayeho. Niyo mpamvu Uvira ari umujyi w'ingenzi ukomeye. Kuwushyira rero mu maboko y'umuryango mpuzamahanga bisobanuye ko 23 itinya yuko hari ibyaha by'intambara byayitirirwa, cyangwa se ikabikoza ikintu cyitwa kubyirinda hakiri kare, kuko umuzungu kumwima ibiryo bye urumva ikintu kivamo. Ngo baro bashobora kuba babirebye akavuga ati aho kugira ngo aba bantu bazavuge ko twabafungiye amazi n'umuriro, reka tubahe koridoro yaho bazajya banyuza ibyabo, kubera ko byagaragaraga ko 23 yafashe Uvira igira ngo yirinde menace yari yo yose aho yaturuka, cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi cyanyuzwagamo abarundi, cyanyuzwagamo FDLR, cyanyuzwagamo abacanshuro, cyanyuzwagamo intwaro, cyanyuzwagamo. Uvira niyo yari yarabaye irembo ryo kwinjiza ibyo bintu. Ariko iyo COP nanone ngikavuga ko ngo 23 irarekura Uvira, ariko ingabo ziri buze kujyamo ntago ziri buze kwemera yuko hari ibikoresho cyangwa ibindi bintu biri buze, cyangwa abantu abasirikare bari buze guturuka mu gihugu cy'u Burundi ngo banyure Uvira baze nako banyure Kavimvira baze bakipe Uvira cyangwa bajye mu bice bya za Minembwe n'ahandi, ku buryo bateza ikibazo 23. Iyo clearance ngo bashobora kuba bayihawe. Urumva rero ko kugira ngo bazashinjwe ibyaha by'intambara, hari abantu bapfuye muri Uvira cyangwa na za Ruvungi n'ahandi. Kongo ivuga 5 ababaye déplacer bafashwe nk'imbohe z'inuza z'intambara hariya mu gihugu cy'u Burundi, ni impunzi ariko zafashwe nk'imbohe z'intambara. Icyo gihe impunzi gufata impunzi ukazigwatira, wamara kuzigwatira noneho kandi hakaba hari umuntu ushinjwa kuba ariwe watumye zihunga, aho ngo harimo ikibazo gikomeye, ari nacyo ngo gishobora kuba kirinzwe yuko aba bantu izo mpunzi zafashwe bugwate cyangwa n'abo bantu bavugwa bapfuye bishobora kuzuririrwaho 23 igashinjwa ibyaha by'intambara hariya muri Uvira. Yemera kurekura Uvira ivamo, ariko noneho kuri COP yo kuvuga ngo FARDC ntigaruke cyangwa na Wazalendo ntibagaruke hano, ahubwo noneho mwege mushyireyo MONUSCO, ingabo zidafite aho zibogamiye mushyireho MONUSCO. Gusa nanone 23 ifite ikibazo kuri MONUSCO, ariko MONUSCO yishobora guhabwa oda ejo bundi yongerera umanda, ndetse n'abayobozi bayo ngo Amerika ifite liste yabigiye gushyirayo, bivuga ngo kabwira ati mwebwe inyungu zanyu ni muguma neza hariya, mujyane MONUSCO hariya, inyungu zanyu zireberere hariya, natwe turagomba hano inyungu zacu tuzireberere hano. Iyo COP ngishobora kuba yabayeho. Tshisekedi ari mu mandazi. Ibi bisobanura ko intambara yamaze kujya ku rundi rwego rwo hejuru, aho insinzi ubu ngubu itakirimo gushakirwa ku gufata ubutaka, ahubwo ku kwemera amahame mpuzamahanga, ukaba ari ugenderaho ukerekana yuko uri mature, ukerekana yuko uri smart. Nibyo 23 yakoze. Mu rwego rwa diplomasi ibi bivuze iki? Kurekura cyangwa kuvuga ngo ngo ntihaze ingabo mpuzamahanga muri Uvira, iki cyemezo ni ikimenyetso gikomeye cyo kwiyerekana nk'umunyapolitike. 23 yamaze kwipositiona nk'umunyapolitike, apana umutwe w'inyeshyamba. Ibi ngibi ni nko gutanga ubutumwa ku mahanga ikavuga iti ntabwo turi abajura cyangwa abarwanyi b'inyeshyamba, turi abantu bafite gahunda ya politike kandi twemera inzego n'amahame mpuzamahanga. Ibi rero birashyira iki? Birashyira Kongo mu kibazo gikomeye cya diplomasi, kuko leta yo isanzwe ivuga ko 23 ari umutwe w'iterabwoba. Abarimo 23 irimo irashaka guclearing iyo image, kuvuga ngo kutubana nk'abateroriste cyangwa umutwe w'iterabwoba woya. Barimo barashaka uburyo iyo image bayihindura
bono no bagasigara ari abere mu bijyanye n'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ni inyeshyamba ngo niki, iyo nuzi iyo narrative bakayikuraho. No kuvuga ngo rero iyo umutwe urwanya leta utangiye gukorana n'imiryango mpuzamahanga ku mugaragaro, mwumva aka kantu, 23 yitwaga umutwe w'iterabwoba, inyeshyamba, utangiye gukorana n'imiryango mpuzamahanga ku mugaragaro, bituma amahanga atangira gufata uwo mutwe nk'uruhande rushobora kuganirwaho, cyangwa icyo bita interlocuteur valable, umuntu ufite agaciro mushobora kwicara mukaganira. Nicyo kintu bakoze. Tekeza COP 23 kuba yandikiye Loni, kandi Loni ibyo biri mu byo yasabaga, none ibi bintu bigakorwa MONUSCO ikajyayo. Bivuga ngo iyo COP hagati ya 23 na nuza na Loni, nibyo bihugu bikomeye nyine byabinyujije muri Loni no muri MONUSCO. Ibyo ngibyo biragaragaza yuko hari ikizere 23 igomba kuba ifitiwe, nayo ikabonwa nk'iki, ukabonwa nka player in the game. Mu magambo make 23 irimo gusatira icyo twita ubuziranenge bwa politike cyangwa legitimité politique. Gusa n'umuntu wemewe ugendera ku mategeko, wemewe n'amategeko, utakiri umutwe w'iterabwoba, utakiri inyeshyamba, iyo legitimité politique niyo 23 irimo kugenda isatira. Ibi rero bifite izengaruka. Hari ibiganiro bya Doha byarimo kuba n'ubwo bisa naho muri iyi minsi byahagaze bitakiri ankuru, ariko noneho hari ingaruka bishobora kuza kugira mu biganiro bya Doha 23 ihuriramo na leta ya Kinshasa. Hari ugushyira igitutu kuri Kongo. RDC ishobora kugaragara nk'igihugu kitabasha kurinda abaturage bacyo, bigatuma amahanga yibaza, ese ninde ukwiye kugenzura umutekano w'abasivili? Niba 23 ivuga ngo ntihasubire igisirikare cya leta, ntihasubireho Wazalendo, FDLR, kuko bo baravuga ati FARDC ikorana na FDLR, raporo nyinshi zarabigaragaje. Wazalendo murebe ibikorwa bakoze, abarundi kubera iki bari muri Kongo. Bati rero twebwe ikintu dushaka ni hazi ingabo zidafite zibogamiye zibungabunga amahoro hari azirinda abaturage. Kwemerwa kw'iki cyemezo leta bigaragaza yuko leta ya Kongo idashobora kurinda abaturage bayo. Biratuma rero leta ya Kinshasa ya Kongo nyine igenda mu biganiro idafite imbaraga nk'izo yifuzaga. Muri negotiation ntabwo iri buze kugira imbaraga nk'izo yifuzaga kuba yabifite muri ibyo biganiro. Ikindi biri buze gutuma muri biganiro bya Doha, biri buze gutuma imvugo za 23 zishyigikirwa, kuko 23 izajya ivuga iti twebwe twatanze umujyi ngo urindwe n'abanyamahanga, leta yo iracyagaba ibitero ku baturage. Ejo bundi mwabonye ya mafoto yafashwe bashyingura abaturage bishwe na drone Masisi, byose biri muri uyu mujyi. Mujya mubona amatangazo ya buri munsi, drone y'Iminembwe, drone y'Imikenke, drone byose, drone Karundu, byose nta kindi kintu bigamije kuzerekana ngo twebwe kubera uburyo dukunda abaturage, kubera uburyo twubaha uburenganzira bwa muntu, kubera uburyo abasivili ari abagaciro, twaremeye dutanga umujyi twafashe, twagezemo, twanadekaraye ko twawufashe, twawumazemo n'icyumweru, tuwuvamo kugira ngo haze ingabo zidafite aho zibogamiye zirinde umutekano w'abaturage. Ariko you see this guy we yirirwa abombarida abaturage. Ibi rero byongera amahirwe yuko ibitekerezo bya 23 bizajya byitabwaho cyane mu biganiro bya Doha. Ikindi bizatuma amahanga ashaka icyitwa solution politique aho gushaka solution militaire. Tshisekedi yakunze kugaragaza yuko iyi ntambara azayitsinda mu buryo bwa gisirikare, ndetse anabishyiramo n'imbaraga, anabishoramo n'amafaranga. Ariko kuba 23 imukinnye aka kantu, bazavuga ngo ba bantu ikintu kigaragara bashyize imbere ibiganiro, ntabwo ingufu za gisirikare arizo babona nk'igisubizo. Kubw'iyo mpamvu Tshisekedi ajya gusaba ubufasha bw'abasirikare babumwime. Hari ingero z'uko ibingibi byatangiye gukorwa. Ibintu tuba tuvuga ni ukuri.
Reka ngoye nk'urugero, yagiye gusaba abasirikare muri Angola. Perezida Lorenzo ati oya, bariya abantu barashaka kuganira nawe, barashaka ibiganiro bya politike, ntabwo mbona yuko igisubizo cy'ingabo ari cyo gishobora kuza kugira icyo gitanga. Ajya muri Chad iramubwira iti oya, niba abantu bigaragara ko mwamaze gutera intambwe mukajya mu biganiro bya Doha, mwahereye kera muganira na Nairobi, Rwanda, mwagiye Washington mugira ibyo muganira n'u Rwanda, ubu noneho muri Doha muri kumwe na M23. Ni gute uri buze gukoresha igisubizo cy'intambara kandi bo bakoretse ko bashaka ibiganiro kandi muri mu biganiro? Chad mwima ingabo, simvuza ngo na Chad aragenda ajya muri Burkina Faso. Kugeza ubu muri Burkina Faso ntago biramenyekana niba Capitaine Traoré azamuha ingabo, ariko ayo makuru arakari yuko naho yagiye gukomangayo ashaka abasirikare. Tanzania yo niyo yamwemereye abasirikare 12,000 n'abarundi bamwemereye abasirikare. Ababirigi bamwemereye trainers. Abanya-Israel bamwemereye abahanga mu gutegura intambara ndetse bazi n'icyo bita military engineering. Barabamuhaye, bivuga ko bamuhaye 19, hanyuma ababirigi bamuhaye 412. Ariko ibyo bihugu bya Afrika bindi kuba byaramuteye umugongo biti oya, ntabwo igisubizo cya gisirikare ari cyo gikwiye. Hano M23 ngiye kwereka amahanga yuko yifuza ko ibintu bikemuka mu buryo bwa politike aho kugira ngo bikemuke mu buryo bwa gisirikare. Ya mvugo ya Gandhi ngo nanga gukemura ikibazo nkoresheje imbaraga, kuko niyo gikemutse ingaruka zacyo ntiziramba. Niyo twakwita yuko ariyo moto M23 irimo kugenderaho mu bijyanye n'ibingi byo kuvuga ngo reka turekure Uvira, reka dukore ibishoboka byose. Nukuvuga ngo rero ibingibi byo gusa naho kubise iturufu ya Tshisekedi y'ibyo arimo gupanga byose bya gisirikare, wowe kereka amahanga yuko nyamara wowe ushaka igisubizo cya politike, bizatuma ahubwo we nanagabana ibitero. Hari n'abazamuvaho bavuge bati uyu muntu ntabwo akunda amahoro, icyo ashaka ahubwo ni imirwano. Nuko ngo ibi bishobora kwihutisha igitutu cyo gusaba ibiganiro bya politike byimbitse aho kurwana. Ni ibikino no byinshi nyuma y'iki cyemezo. Hari ibintu byinshi bishobora kuba byinshi nyuma y'iki cyemezo. Hari ibyo twabonye byo kwirinda ibyaha by'intambara, M23 ikirinda ibyaha by'intambara. Ni ukuvuga ngo Uvira ifite amateka y'ivangura n'imirwano ishingiye ku moko n'amadini. M23 ishobora kuba itinya ko ibyaha byakorwa n'indi mitwe byayitirirwa. Ibaye cyagenzura wazanende kazi gakora ibara cyangwa n'abandi byaba ikibazo. Ni ukuvuga ngo hari ugushyira MONUSCO n'indi miryango mu majwi. Ni ukuvuga ngo MONUSCO niba ari ihayobora ibyaba byose, M23 yavuga ati ntabwo ibyo ngibyo bitureba. Nanone hari ikintu bita gutega umutego leta ya Kongo, ari naho tugiye gusoreza imitego 3. Leta ya Kongo umutego, niba leta ya Kongo igabye ibitero muri uriya mujyi wa Uvira, izagaragara nk'ihungabanya umutekano w'abasivili n'abanyamahanga. Ibi bishobora gukurura amagambo akomeye yo kuyamaganira kure ku rwego mpuzamahanga. Umutego rero wa mbere turetse uwo nguwo, umutego wa mbere harimo umutego wa diplomasi. RDC ishobora kugwa mu mutego wo guhakanira amahanga, ikagaragaza nk'itemera imiryango mpuzamahanga. Ni ukuvuga ngo mu gihe leta ya Kongo yavuga ngo twebwe ntabwo dushaka yuko ingabo mpuzamahanga arizo zajya hariya, cyangwa umuryango mpuzamahanga ari wagena ingabo zajya hariya, Kongo izabiguye mu mutego wa diplomasi wo kudashyigikira, wo kutemera umuryango mpuzamahanga yuko hari uruhare cyangwa hari icyo wakora. Hari ikindi bita umutego wa image cyangwa isura, nyine isura ku rwego mpuzamahanga. M23 ishobora kwigaragaza nk'umurinzi w'abaturage, RDC ikagaragaza nkiteza umutekano muke. Mu gihe M23 yerekanye yuko twe turashaka yuko abaturage barindwa, muzana abantu baza kubarinda, abandi bakavuga bati oya, bakagabana ibitero, byagaragaza yuko Kongo y'ikinigamije ari guteza umutekano muke abaturage, mu gihe abandi bagamije kuwurinda. Hari none n'umutego uri mu biganiro. M23 ishobora gukoresha iki cyemezo nk'ikarita ikomeye idoha, isaba ko yafatwa nk'umufatanyabikorwa wa politike wuzuye. Mu ncamake rero, iki cyemezo ntabwo ari intege nke za M23, ahubwo ni ingamba zihanitse za diplomasi. Iki cyemezo kigamije guhindura uko amahanga abona M23,
kigamije gushyira leta ya Kongo mu gitutu no kwiyubakira umwanya mwiza mu biganiro bya Doha ku ruhande rwa M23. Ikindi ni urugero rugaragaza ko intambara ya Kongo na M23 yavuye mu masasu ikaba igiye mu bya diplomasi. Reka tubihe umwanya tureba aho byerekeza, ariko mu buryo bwimbitse iki cyemezo nicyo gisobanuye muri politike mpuzamahanga, noneho no mu buryo bwa gisirikare na diplomasi nicyo iki cyemezo gisobanuye. Tubashimire rero, mukomeze kugira ibihe byiza.